Pse ti jetosh në një apartament të vogël, kur me të njëjtin çmim mund të blesh këtë vilë? Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro. Unë jam Armando Hoxhalli nga Remax Cartel City. Ju ftoj të kontaktoni për ta parë bashkë me mua pronë. Faleminderit. Tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen, por eso le meto.